Anya laki din! Apay ngamin aya, asaan mo akayat ni Marco, Linda? Basta. No, kuna ka tsakayat. Nakasingsingpat ni Marco. Kan naglawat ti bangkag na. Adda pa'y lugan na. Adda natalgad at trabaho na. Di ka pa'y kayat. No ni Marco ti ayatek, kaslan nalawa a bangkag na laeng ti inayat ko. Kas kadalugan ka no anya pa'y dita. Si kakit dimat, saan mat akasta Ngam kas maisa na singad agayam mo. Mas paborak kini Marco, ngam ti asino alalaki dita. Ay basta. Diyak kayat day di Marco. No kayat mo di si kalaengan ti mangayat ken kuana. Si kalaengan ti agpaaram. Anya ka din day tang ibagbagam, Linda. Ipapilit mo tumot ngamin day di Marco. Kat ko naklangaro din ken ka diyak kayat. Addan lalaki akayat ko. Ken iso tinakakriknaak itinapudno nga ayat. Ha? Asino nga inday ta? Ibagamat na. Diyak pa'y ngamin inaklon ti ayat na to niya. Yam amok tulatakin ka. Kan masiguradok magustuhan yun to day di lalaki para kanya. Okay, anyat ko na nangaykan ka. Adan lalaki ay kayat na? Kat saan ani Marco, ha? Ay, saan ka no, friendship? Huh? Oh no! Pud nun sa laki di atap ko. Ha? Adaan mo maipapaniti lalaki nga ibagbaga na? Yes! Kat no saan nga agbidot, nila kay kurad ti lalaking ibagbagan na. Anya? Nila kay Kurad Abalo? Iso ka diti ibagbaga? Shh! Keep quiet. Dahil takat sa anak pa asigurado, Tonya. Ang iso ngamin ti atap ko. Ha? Kasti ngamin tenggama. Idi namin sanyal daw. Naranaak idang sarsarita ijay waiting shed. Ay na! Nagragsak da! Kadwa na da ijay babae. Kas lang nga agraman ite selepet na. Kat ay nakaragragsak. Una yan ni Linda, no ni Kurad payla ang alaklakayan ti ayatan na. Ay na, nulabsek lang tagsao. Zero brain na talaga dahi di babae. Tagay ko asawan, dumbbell! Diyak amo kan kuana, no apay asaan na kahit ni Marco? Agasam, takayat na pa'y dahi ala kaya, support lang arudan, balupay! Ay, anya lakit din! Anya? Si kamanen Marco? Wen Linda, imayak. Ta itid ko daytoy sabon. Ken daytoy chocolate. Tapno amo man niya. No iti pa nagkunam kat jak ka ba ilang ti gumatang iti sabong ken chocolate, nagbidot ka. Mawatam? Linda, ayatin ka. Napudno ti panagayat ken pamatig ko ken ka, Linda. Pasensya kan Marco. Ngam awan pulos ayat amariknak para ken ka. Tapno amom ti makagapo. Addan boyfriend ko. Anya. Jackpot yan dayta. Asino ko ma? Nita, di mo pa dyan nga addan kayan ayat ko? Saan na ka mamati? Gaputawan mo ti makitkita. Iti kabiitan na panawen, yam amukken ka ti kaayan ayat ko. Tapno mamati ka. Linda. No, iti kinagwapo. Awan laban na ken ka. Iso na laing ta. Adayo abak nang nga amang ngam iti sika. Ang... Amin nga adaken ka. Triple ken kuana. Maawatan, Marco. Iso apang nga asim, ha? Sardengan na kun. Pangaasim kunak manen. Itapay laeng, aklunan ka ang tatakurad. Ay, kurad, kunak kuma. Aday ta ka man ako nakon. Tatakon ko naman kanya ako na. Ay, oh, sige.
Saan nga Ruden? Kurad kunak man malaengan. Ay nako, pagyaman ako unay ti panangaklon mon kanyak Linda. Kuraklakit din no aging harapapak lang. Amom, nakaragrag sakak iti dayta nga imbagam. Kunaklakit din awanan tinamnamakin. Ay ayaten ka unay-unay, Kurad. Katsapay la kuma. Ta saan mo apanunutin adagitila ang kinabaknang mo tinayat ko ken ka. Inayat ka, gaputa, ay ayaten ka asipupuso. Saan aksika kayan? Si kakit Damot, lakaya kon Linda. Isuasaan akasta agpanunot. Agyaman ak no kasta, Kurad, my loves. Kat, kaano nakngarod ayam amo kadagiti naganak mo. Iti kabiitan na panawan matlaang, Kurad. Anya! Ni Kurad na balaw ti kaayan-ayat mo, Linda. Oo, nanang. Anya laki din aya. Inauna pa'y nga amag ngamsyak ti lalaki a pinilaym. Ay una yan, Linda. Inanang mo't. Isungarod mo tinakarik na kiti ayat. Nakariknak iti ayat nga sasawam. Ay naapaw. Kung naklakit din no ni Markaw ti inaklon mo. Gaputa, isaw ti amok nga agar-aram ken ka. Ken guapaw. Agam! Saan mo gayam? Diyak kayat ni Marco, nanang. Tamas kayat mau, jay abalaw. Inauna pa'y ngamiti siya. Niya laki din, Linda. Ay, agpampanunot ka kaday. Unaw, adda di dadapan mo, ti panunot mo. Imbad-badag mo, Ni nanang mo't. Ay na! Pangasim man, Linda, anak ko. Agpanunot ka iti mamen, ribaw. Maganusan nga yat day tamarikrik nam para iti day jay alakay balaw. Mayatak pa'y noon ni Markaw ti naklon mo. Nanang, awan nga rod marik na kapanagayat ka ni Marco. Yalakit din na ya. Ay! Basta! Saan ka nga gararami diti banag akababay dam kung naktumanain? Intun kwan, yung munikurad dito'y balay ay am-amu kanyak. Ay! Day taki day, Linda. Oy, Linda, pudno ka di tinadamag ko? Anya manen. Kaayan-ayat mo kanomot na nila kay Kurad. Oy, no kayat mo nga agtalinaed ti panagpagayam ta. Saan mo nga awagan alakay Kurad ti kayan ayat ko. Mawatam. Anya? Mabalin mo mo't nga ibaga akurad latan. Tapno kasla katawanan tayo laeng. Anya lakit din. Si kakit di mo't Linda. Anya pa'y lang ti pagkaskastaam kat isulang arudan ti kinapudno. Apaw? Ay, kaya't man sakit di nga. I-unfriend ka iti tungpal biyag. Tonya. Diyak kayat day nga tabas ti dilam tapno mo ma. Alawon, Kurad no Kurad. Ang mabait lang. Seryoso, ada ka yun? Nako, yes, uwen Tonya. Dakamin ka ni Kurad. Inaklon kon. Iso nga, agayan ayat kamin si ka. Anya, nasungbatak ka din ti saludsod mo. Ay, talaga gayam ang mas pinili nila kay Kurad. Ay, Kurad, ni Marco, akatawanan tayo laang. Ay basta, no kayat mo di si kalaangan ti agpaaram kan ni Marco. Gets mo? What? Nila kay Kurad, ti kaayan-ayat ni Linda, friendship?
One friendship. Oh, no. Sigon kan kwa na, kat inaklon na kanon. Hay nako. Di na pa ngamin amo ti husto kan pudno nga istorya no apay anasapa na balo da dyan lakay kurad ket. Ha? Anyat kahit mo sa one friendship. Kasto ngamin da dyan friendship. Iso anasapa anatay ti asawa nila kay kurad ta na-trigger ti sakit na high blood iti kalkalpas ti kasarda. Gets mo ha? Ha? Saan pa inaang? Kastoy. Saan ka nung amin, aninamnama day di asawa na supot ka nun nila kay kurad? Gapo itinalao sa kigtot na day at adda na high blood. Natay, impan na lang nga rod. Anya? Ay, nako. Pudno ka dito nga ibagbagang friendship. No saan ka mamati pwes? Sa ludsudam ni apong mo, ha? Tapno amwam, no pudno, no saan ti ibagbagak, okay? Ay, anya lakit din. Gapula ang iti kinasupot nila kay Korad, iso ti impataynan. When taon ay akigtot na. Impagarop na siguro akugit nila kay na. Angem, kalkalpas ti kasarda. Inyala da siguro amo man ti barbaro nga agasawa. Kwan, namuan na ti asawa na asaan pa'y gayam akugit. Dahil din high blood. Ay na, sapay la kumatasan ang makigtot ni Linda no bilang laan. Ha? Anya lakit din ngamin. Nagado ang laki. Namday je pa ilang alakay Korad ti pinili na ti danga. Correct! Oh, si kamot gayam, bakla adang nga. Ha? Nagsapa kamot din nga imay dito'y balay. Anyat gagaram, Imayak, nadamag ko. Adyak magustuhan. Ha? Anya dita? Apay, inaklon mo ka din da dyan kay kurad? Amom si kaabakla. Talaga nga awan respetom. Oo, how come? Lakay kurad kun kunamlat ka. That's true. Mabalin mo mat nga ibaga, Mr. Kurad. Apay, gapu talakay, kastalatan ti panagsasaumon. Oh, pudno matalakay. Si Kam. Oy, no awan ti nasayaat nga ibagam, nasaysayaat pa'y no pumanaw kan ha. Kan lipatan nakmatan apagayam mo. Saan ko ang masapol ti pagayam makaskin ka? Naawatan? Come on, Linda. Kahit masawan, i-block na kon kasjay. Gapula ka din iti da dyan lakay kurad kat kastakan. Di na ako ni bilang apagayam, ha? Nakalaalas ti panagsasaum ha? Anya nga ro ti maaramidam no iso ti ayatek, No kayat mo day jay amarko. O di si kalaangan ti mangayat ken kuana, che? What? Alaman, kita man, no saan kanto nga agbabawi iti udin na, amangan no ma-high blood ka mat, no maamuam ti pudno ak katatao da dya lakay kurad. Inakon, kat makaamukan iti biyag mo. Babu! Oh, apay akas ta tilangam, kurad. Itay pa'y nga minapalpaliiwan ka. Kas kalamadan tanagan. Ikis ka man. Kwa, madandanaga na ka talaga para kang Kalinda. Taapay. Amang nga meno dumtang to ti aldaw. Kat iba inak asyak ti kayan ayat mo. Nang runak lakaya kon. Ay, aday ta kamanan ako nakon. Amom kurad, age doesn't matter no may papan iti ayat. Sa bagay mo't di ang Anya ang manin dayta. Ikis ka man langan. Ay, mabit lang kurad. Apay dayta. Kasla, supot mat. day tangaron ti bagbagak Linda. Ang mga nuga pula ang iti kinasupot ko. Kat panawan naktaw. Anya? Apayasan mong imbaga kanyak. Apayasan mong imbaga kanyak idida mo pailaan. Kwa,
nagbutungak ngamin. Napanunot ko nga mga nupanawan naktaw. Awanan kiti bayin. Saan ko napabayagan pa Itapay na ang panawan kan. Salbag ka. Supot ka matgayam. Ha? Balo ka lang nga, Ruden. Supot ka pa ilaan. Anya lakit hindi gasgasat ko itibiyag. Ay, aglindi patan kurat. Aw! Abaya kasta ka nagawid, Linda. Di mo kunay na masikugan. Kaday jay akurat ti amana. Ay. Inanang mo't. Kasano ko mangag sikugang. Awan mo't napaspasamag kada kami. Mapasamag ko mapailaang ang... Ay na. Amo yun nanang. Nakigtutak iti kastaunay. Apay! Supot matgayam day jay akurat. Ha? Anang? Hay! Aday ta! Naamuam lang aruda, hindi kinapudnaw. Nanang? Amaom nuapay anabalo adagos day jay akurad ha. Gapaw tanakigtaut iti kastaunay day di asawa na. Saan na ngayon pagarop suput gayam day jay akurad. Nuapay mo't nga may nakastaunay titakrot na nga agpakugit. Anya nakit din ayana nang. Aday ta, nudim ngagkakumay di kanyak. Awan kumati kasta pagsangsang ita danga. Nanang. No ni Marco kumati naklon mo, paldo ka kuma, ha? Dayjay tumo nga minakurad ti pinilim sa pangalan pa lang. Gapulang tako na mabadag. Balo lang arudan. Support pay. Ay! Inauna pa'y ngam itisyak dayjay asalba. Anya nga italinda. Dinaamwa mo na support dahi alakay kurad. Lumanabid ka pa inaang. Amom, iso nasapaan na tay ti asawa na dahi alakay kurad, gapo iti nalaos syak na. Idinaamuan na support gayam ti asawa na. Anya? Di ba? Na-trigger ti sakit na. Gapo lang iti kinatarkok nila kay kurad nga agpakugit. Husto mo na? Ibagbagami ngamin idikan ka. Ani Marco ti aklunem. Ta iso nga rin maibagay kan ka. Angam anyat inaramid mo, nakatangtang kan tumad na ulom. As nakatangkan ti supot nila kay kurad, salbag ka manen. Agayat ka lang nga Ruden, hindi pa ilang met supot kan baog. Hay! Kakaloka. Anya pa ilang ti serbim ngagbibiyag ngayon kasta. Tja! Husto ko mamot na. Gusto ka dyan. Nalabos ka mo tingang Nalabas ka sasao. dyan. Dahil tati maganap mo. Anya kalakit din, aya, Linda! Di na akong liklikan pa nakita kan Linda. Marco. Apay ka di amang liklik-lik ka pailaeng. Mababain ka? Kuang amin. Naamuakon. Nga awan kayong kinila kay kurad. Kan naamuak mo't laeng. No anyat makagapuna. No apay pinanawam latan. Anya? Gaputa. Saan pa'y anak ugit? Saan ka di? Marco, mabalin ka diha sana dahi tati pagsaritaan ta. No, awan tinasayat nga ibagam. Labsan ka latan ha. Unayin, Linda. Iti kinaadong amin ti lalaki. Apay aday jay pailang alakay kurad ti inayat mo.
Marco, No di nakayat. Okay lang. Adupay mo't dita. Anya kalakit din aya. Agayat ka lang arudan. Iti pay laing balo. Ken saan pa'y anak ugit. Linda, nagkasang data na pasama. Mababain ka itakad ni Markaw. Gapo iti panagsasaom idi ken kuana. nanang, Pinagsasawam. Sa ita, mababain ka lang arudan ken kuana. No kasanaw ti panangipanpanakkel mo iday ken nikurad. Kastamat ti babain mo ita danga. gusto ko mamutin ananang. Hosto nga. Ha? Kinapudno na, nagbabawya ko, ti panangaklon ko idi kan nikurad nanang. No amukla ko maasupot, saan ko kumanga inayayat idi. Kas kalamay ibusad nga may niti lalagay. Agayat ka lang nga ro na niti pailaang magkaskin kwa na. Nanang, Balo lang nga ro dun na lakay. Supot pa. Nay ka akinadanggamon aya Linda. Anya laki day. kurat, Wan, siya nga rod, Linda. Alangan mo tasak ni Kirby, sigaman. Ang pangaasim kumabot na. Apay akas talatan kalakaparakan ka. At ang likodan nakalpasan ti amin. imbagak ba't ken ka nga lipatan na kon? Gaputan namin pinsanan alinipat kan, maawatam? Linda, napatag ka kanya. Saan? Mangsapol kalaangan iti sa baling nga ayatem kurad. Aray ko, anya. Saan ko nga inarapaap ti agayat iti supot akasken ka? Kinapudno na. Maklon ko ti kinalakay kanti kinapudno abalo ka. Ngam, ti kinapudno asaan ka anak kugit. Dayta ti jak maaklon? Nilindamot. Nuday talaang ti parikot mo. Di nakagpakugit. No isot isolusyon na. What? Yan. Iti dayta a kinalakay mo, kurad. Malampay laang ti agpakugit. Ay na, jak amukan ka? Mabalin pa'y. Pumanaw kan! Iti ka naman, saan kan to Apolos asubyan kunakmanen? Jak kayat tilakay asupot. Mawadam! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.